Enhle nasenzasi iningizimu umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu ubingelela uDokotela uMhlongo bathi babakazi into zenze ubingelela ngisendaweni yasesigodlweni esikhulu endaweni yasemgababa eEra 7 ake sisho kanjena ke iningizimu Afrika sithi namhlanje usuku olukhulu licuthule siyasebenza siyagijima njengoba ubona nje ukuthi kuyasetshenzwa iqonda ukuthi kuphi nakuphi entabeni zonke bayazi abantu ukuthi la kaMhlongo masikhuluma ngento yokuphila sikhuluma ngokusiza abantu ngifuna ukubemezela lokhu akukho okuningi ngikuzela ngifuna ukuthi umuntu owasizakala kaMhlongo ngiyacela akasize nomunye phela nikwazi ukudonsana lo ongakwazi akazafika mlekelele nawo umtshela ukuthi lempilo iphilayo emnandi wayithathabe ngiyacela kakhulu ungabi nomona umuntu wasiza kaMhlongo dlulisela kwabanye phela baphinde basizakala njengawe ngiqonda ukuthi emhlabeni wonke jikelele uyena uDokotela uMhlongo lo osebenzele endaweni yasemgababa eEra 7 ekhaya kubo angisebenzele eflatini angisebenzele estezi angisebenzele emqashweni ngisebenzele ekhaya ngamanye amazwi izinto zamayivumo ukuthi ngiyosebenzela koGoli emqashweni ngitholakala khona la indawo laseThekwini bathi semgababa bazi kahle ngiqonda ukuthi ngisele ukumemezela lokho ukuthi ngephasika ngomhla ka5 kunjalo ajike futhi wonke umuntu ofuna ukuzosizakala akasondele kwaMhlongo azosizakala ngendlela akafuna ngayo sinensebenzo ka30,000 eyokuphakamisa hayi izinyoka hayi imkhova hayi umatikoloshe hayi umantindana siphakamisa umuntu wakini ongasekho oyidlozi ayida umkhulu noma andi nomalume nombanibani ongasekho esizoqala simcheck eqale phela ukuthi uzokwazi ukwenza lo msebenzi kuba nabantu bephumelele nje hayi ukuthi bathole ngezicubu zabantu bathwele ngedlozi noma baphakamise ngedlozi nathi sifuna ukusho njalo ukuthi ungahlupheki sikhona thina sikhonela wena ukuthi yeke ukuthunywa ama-ice ezinye insizwa nawe ukwazi ukuyimela njengabo bonke abantu uqonda ukuthi naye inamba yagijima nescreenini yokubhuka njengamanje mase ubhukile uzisho igama lakho nesibongo mase usisendele isithombe via to WhatsApp mase usisendele isithombe sesiyaqala thina siyasebenza ungakafiki wena uyaqamba uyafika thina lesebenzile ziyangikhinca into zami njobuzwa nje kunjalo kaMhlongo sijuluke esimanzi asijulukeleke sijulukele laba sebebhukile ukuthi nabo akube ukuthi emalini engekho la abayizamayo kube ukuthi kushalelwe langa usenawo umuntu le mali ekuthiwa ewu-half ewu-15,000 rand noma le kuthiwa yazinto ziyenzeka ezobe only 5,000 rand sinegaba ezimbili kuphela esobe siphakamisa ngayo sinesigaba sa30,000 esobe siku-15 sibe nesigaba sa75 esobe siyi-5,000 nje kuphela hayi enye imali ngaphezulu kuzothi abafuna ibhavu likhona ibhavu la 1,500 uyalithola ibhavu ngo-1,500 kuphela elingahambisani nebhodo just yibhavu kodwa uma selihambisana nebhodo lizoba u-3,000 rand ngomhla ka5 imasivala iphasika enza njena hambe uyonikela noma ngabe ngenkonzweni ekeduze ngale iphasika noma inini unikele nje nge10 noma u2 rand noma imalini khona uzokwazi ukuthi uma ufika la sikwazi ukwenza izinto mase ziyaxhumana ngale ndlela esobe sifisa ngayo ngifuna ukusho njalo ukuthi namhlanje usuku lokuthi wonke umuntu akwazi ukuyimela siphelele isikhathi sokuthi bekhona into ozocela amashumi no1 rand no5 rand bama-airtime 3 rand bamadatha wonke umuntu akahamba ayosebenza azimele ukusebenza kwakho ukuthi usondele kuthini khona sizokuvulela into zakho ayida ufuna uqala ibhizinisi ufuna ukubheja uyabheja osuperbeltontoni sondela kuthina phela sikhonela wona ukuthi sikulekelele ngiqonda ukuthi la emgababa angisuki ngikhona ngihleli la wonke umuntu ofuna mina akeze azosetshenzwa umuntu asinde ngendlela afuna ukusinda ngayo ukwelapha i-stroke siyakwenza lokho futhi ukulapha amabhadi siyakwenza lokho futhi kungenzeka ukuthi nabantu abadala unedlo fanele uthwala siyakwenza lokho futhi kodwa zemembe nje mhla ka5 ku-April sobe siphakamisa abantu ngensebenzo ka30,000 ezobe u15,000 okokuqala okwesibili sobe siphakamisa ngensebenzo ya7,500 ezobe u5,000 kuphela bhuka kule number esikunika yona mase uyasondela wena ubone ukuthi ngempela yini ezokwenzekela nabantu siyathembisa bazobe befikile ukuthi uJune uzoshaya kuzwakela uJuly uzoshaya kuzwakela mhlambe wena ucabanga isho ukuthenga i-uniform kodwa enza show ukuthi ngonyaka ozayo i-uniform phela ithole ngani ungaxakeki kuze kubone ingane zakho zizeyikhala lithi ubaba uxakekile umama uxakekile shintsha impilo wena into yahlula omkhulu wakho nomalume bakho nobani ishintshe wena ingabusahlula uzele lonto wena la emhlabeni ukuthi uzoshintsha isimo sasekhaya enhlupheko esekhaya wena sokayixosha bamba nayo inamba mase uyabhuka sikulekelele 15,000 rand no5,000 rand kuphela sobe sivala iphasika ngesonto ekuseni nje ufika ungadlanga wena vele isithombe zobe sosisendile namagama akho amabili bye bye asibonane evidweni elandelayo qhu senginjalo kunjalo.